Barak Cultural Festival ki Anish Wanumit Jumsa Kaisa Mayam Puno Ku Kuram Jabaga Luna Taram Noksari Barak Cultural Festival ki Anish Wanumit ki open session Sikit Hormaku Jai Mo Mariam Motu Chandra Singh Manipuri Cultural Forum Assam Barak Cultural Luna London Tan Nagi Dingi Lagi Ba Wajah Life Gom Pedro Sharma Ya London Tan Nagi Lagi Puri Dingi Lagi Ba Jadi aksang si jam kahit panggal banyak tu mungkin nak hajar untuk terang-terang jadi aku Wajah ini dalam sesisanda social activist ni Ada ai besuni translator ni Mayang kesakai ada translator mani saya memang ada translation di mata anda kan bigi betul Wajah translation si dum Sahiत्य Academy Award angga japa adu gumpa translation mayang malai itu jadi dani kai untuk cari matangga budaya mo ki Samo Singh Secretary All India Trade Union Congress Manipur kai untuk jadi cari matangga award di sini bagi budaya ini lagi apa Jai Mo Sahiत्य Sevak Mesin ko khang thawa da kami ni research ki general secretary Manipur Sahiत्य Parishad Assam general secretary amasung VP na singko biro bani da ki amal Sahiत्य Parishad da amasung Manipur Samaj da tinjang ke tanda oi da saura ko hementa Manipur Sumang lila amasung cinema ilam da Betul hendak nasakang naraba, tadi mulai jadi, sekitar Academy Award sekarang ini, saya pun jadi, tanda yang bah, ibu, pas sama ibu lagi, ibu, api apa ni, ibu cemil apa ni, yang manusia apa yang bah, Profesor Hobam Nani Kumar, Siksu, magi berkata ni jadi sih, di Manipur Department Assam University, yang bah Chandramani, sesuai ki yang bani, ki wajani, hukum tabir apa ni, ki yang desa ini kita hal laga su, ki malu kemana, lola nanti najar apa, ki matang, ki mai ki anak pik apa, wajai mo, mai yang bam Manitun Singh, itu tu ni kai najari, anda Tripura ki dengi api, wajai be mamadabi, se Manipuri culture ki dalam sudah Ramai kita sama teman-teman pina jalan di masjid tuan-tuan belum keram setokui, mayam setok kita mana pina jalan sana, itu kilatik tangga sang te pungi sei sang te pina jalan di jai bemani, kai pun jadi, dengan nanti biri ba, yang usam rak anda tapi bang ba, jasing puno aku, jawab dengan kurang jadi, ngasih para culture festival, si mamang sehidagi, anjing kayak lagi. Jatuh ngatuin na, populo yang mau ina, bagi para museum library, amasuk Manipur Cultural Forum Assam, ada Motu Chandra ka, koi reception committee masih ada mengaji dasu, karena naina ramai tu nggak masih tahu nak pay sahih ni kita boleh share, tu mampu, haina raka, tanah jaraka, tahu jawab ni, si gumba para cultural festival si kali mana ki pangkok itu nak hayu taraga itu, angkongan ba, para Very eastern North Eastern Eastern India, इसको जलाई से कोई West Bengal open जलाई भी West Bengal की अभी शांति निकेतन की विश्व भारती की शिवबा मम्मी ले रहा रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा पिरम बादू मम्मी ले रहा अदू वो अपने पंचम जलना तोमान बा अनु मयामा मणिपुर की अरुणाचल की मिजोरम की Wajah Assam lagi, teman-teman masyarakat ini sih masih konsen juga, koi sih ini tahu dia mana tadi, anda di sini dari mana koi kita kaki orang masuk dari sini koi jam kena, terus masuk sih tahu orang jadi, koi kita, koi sini ni, tahu jadi ni ada masih kumbang culture harmoni, maya pun na nusin na basic wakil wadah ni koi culture festival, angkok seri basic. Asyik mengapa para cultural festival se, kasi na maya jati
कोई बारात के लिए तलतना तोंगान को जाति में आती है कोई एक्सटर्नल इंडिया तो लेके जाति में आती कम का नुकसान ना लेना बा हम का नुकसान ना हिंगना बा हमन हम की मतें पांगना बा हमन हम की अशोई बा मेंटेन ना बा खना से ना बगी ना बा अशी को बशी वाखल होता कोई बारात कल्चरल फेस्टिवल से सही खुद की पांखों सी है ना कोई लेना जवानी नसी नसी मक्सू कोई इंटेलेक्चुअल मिलता कोई बारात कल्चरल फेस्टिवल से हम शान नहीं ना रे पांखों को सिर्फ खबर खाता रहा इसी तैयारी ना लोग ना सही खुद की पांखों कब जाती है ना भैया ना असी दिक्कत में तंत्र जनवरी में मतलब साल से भी शागत है विषय तरीके में तंत्र जनवरी की क्लास में जनवरी का पांखों को पहले इतना की बात मोबाइल कोई किसी ना कल्चर पांखों को अच्छी ना कोई मोर इस तरह इबा तोंगा में इंडिया तो लेके जाती खुद ही अपना हम गाँव का नुस्खी जाना ना लेकिन इतने हिम्मत ना दुना हम नाम की बातें पाना दुना लेकिन नवा अभी सी पालन तो तब बनी अदना सिंगसी मशू ईरान तो इबा मणिपुर तोंगा हम क्या ईरान को ले मशू कोई बड़ा कल्चर फेस्टिवल से पांखों लगा तो ना हम गाँव का नुस्खी जाना ना लेकिन वो इसे नो अभी जे मापू जो हम तो थोड़ी जगह लेकिन की नोट की वारों का सीमा तांग से टेंशन जरी में आप नो कुछ जरी Pinoy Madali in Kumta, Lishing of the Jamapan Hukumanga, April Tantara Magada, Agarada Boeing, Apo Pudimina, Ketrimayum Kokulsan Sinha, Amadi, Apo Pidimina, Ketrimayum Ombi, and Obi Devi Koli. Mahak Sesepi Awena, Bagley folk song and the song folk modern song, the original radio Agadaladi, B grade Togel artistic. Mahagasi, Manipuri Londa, Ravindra Sangit Sesepi, Miam the Kanaraba Kalakaramani. महागना भारत की मखम के आदा तोंगान बबथल की इसे इसी खुदोल तंत्रे खरदल पल्लवदा त्रिपुरा की रिप्रेजेंट तोगना नॉर्थ ईस्ट यूनिफिकेशन सॉन्ग लिसिंगनी सुबदरा पलहाइबा फेस्टिवल दा सरुक याते महा की फिदोंगन सिंथा निगाई ओयगा खुदोल अमल पनबतारबदी मिले शुर मेरा तुम्हारा हाइबा मियाम खंडरबा इसे इसी हिंदी मणिपुरी अवधी को गोरक लोल सिदा नाथोखिबा असिनी महा की खोंख्रेवा इसे सिंदी Pop Lord Iboya, Kani Ko Kisa Vito Topi, Amadi, Aniha. Manipuri Lorgi Isai Oya, Nomzu and Bada, Saglorba, Kadam Laya, Kaidekaba, Asinasiba Padbayan. Mahana article Namasu beyond the Lord Takte, Amadi, Mahak, Manipuri Dansky, costume designer Amasuri. Mahak Lamyanba, a socio-cultural organization की founder अवधि अतोपा organization कया दसु मरी लेना अवधि फगान लोगिबा मिसेज मनी महाना लाइपा की सिंखा बया थोरम कया मांगजिल था सिंखे महाना खंकिबा मनामथुम सिंह खरपल्लवदा अहनबदा gold medal awarded by director of DTK Impal 1991 Anisubada D.R. Ambedkar Fellowship National Award Lisingani Shubnatharamapan Delhi Subada Distinguished Service Award Lisingani Shubnatpun organized by Epoch Films Production Manipur Award entitled Tripura My Pay Ngamini Ningon Srimati Ketrimayum Madhavina Manipuri Sanskriti Ilamata Tobiriba Mamalnai Jagakudol Kayabu Second Leduna Barak Cultural Festival Lisingani Shubnatpun Manigi Thoramda Barak Museum and Library, Kashar, Assam, Amasung, Manipuri Cultural Forum Assamna, Sanskriti Sevika Mara Asimiduna, Ikai Tunda Pujay. Manipur Krista Blessing of the Jamapan, Daran Puji, Marsita, Amada, Mara, Koya, and Manipur the Boy. Apo Pimin, Mariam interesting her, Apo Pimina, Mariam of Omi, Devigo. Sri Mariam Manipur Singham, Sehiya, and Lori Matandeki, Mahaki Head Apopa. Mariam interesting her in Naxu Ketani, Punkan Hada. Madanda, Moran Mani, Moran Salam, Moran, Salam Iran, Daran Sena, Estan Babuto, Moran, Hemam Iboto, Moran. Somam, Moran, Awak Posungam, Naure Populja, Sinjamay Tingamaka, Nalbom Yaima, Sinjamay, Asmithing Bazaka, Pungi, a Sitam Laki. Masagi Sri Ramani, Ram Masurat Madam Yam, Sakura, Pungiba, Amagoya, Laki. Masigi Matunda, Happy Yama, Sri by Mamma, Chicago, Manipuri Makum Ayama, that's a bit Pungi, Namapiana, Almana, Bohorki. Masigi Majid Manau, Ani, Moram Masmanau, Hayam, Sakura, Manipur, Amadi, Haki, Makum Kayada, Simba, as a festival Kayada, Surukaki.
मसीदसु नत्तना मणिपुरी नट संगीतकी पुंगु मालेमगी मफम कयादा भागना सक्ताबने खरदम पंजरबदा USA कैनेडा साउथ अफ्रीका सिंगापुर बांग्लादेश वियतनाम इजिप्ट असनचिक मफम कया चले भागना नट संगीतकी अफब महेबे कया सेम नमखे हौजिक डिपार्टमेंट ऑफ संगीत मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर असिस्टेंट प्रोफेसर वेना सागरसिंह ताकि तबी श्री मायरगम मणिपुर सिंहाना पुंखब अवार्ड खरदम पंजरबदा इस्लामिक असेंबली गोल्ड मेडल मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फाल 2012 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली 2007 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंटरनेशनल अवार्ड दलित साहित्य अकादमी मणिपुर श्री मायरगम मणिपुर सिंहाना संगीतन पुंगिलम तौरीबा ममल नायरो लोल कया सखंगुना बराक कल्चरल फेस्टिवल 2024 फोरमदा बराक म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कसार असम अमसुंग मणिपुरी कल्चरल फोरम असमना ngariamong संस्कृति डिस्ट्रिक्ट सेलगिबला असितिगना गाइड ngariamong मूवी संस्कृति मतलब अमति सखायबा लाइब्रेशन देबा ngariamong प्रियतज सिंगारी लोइदबि मना असि भाग मसाई बेमा ngariamong बेतुरी सिंगा कोथारबा वाइस प्रिंसिपल सीसी कॉलेज ना बच्चन प्रोफेसर हवम नानी कुमार सिंह कृष्णकुंजा लिसिंग जमापन हुकुमरी जनवरी तान अमदा चांदपुर सोनाई कशार आसाम दपुई अपोपी मीना हवम बिजी चान अदुगा अपोपी मीना हवम ओबी अमोबी देवी कवि हवम नानी कुमार सिंह कुंसी के अनंत मदम देवी होना इसे जगोई को पामजना होना पामी से अमनी मणिपुरी फिल्म की सिंथान ये नसनबी ओने लेबा अमदी लेगलीबा ना की सत्तम बुयोखत पदा कुंगिंग दुसरीबा मिसक अमसुनी साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की लजिंग मखादा बांग्ला अमदी मणिपुरी वारी मसा सिंगी हंदोगवे अमसुनी महा हिरम कयादा नेशनल अमदी इंटरनेशनल सेमिनार कया सुपाथोक्ते लोइना जर्नल कयादा आर्टिकल कया सुकीथबा मिसकमनी नैनबगी लंदांगा महाना पांजने पुथारीबदी मणिपुरी फोकलोर दने पुंगावारी की सकम हाइबा महाकी लाइक अमसु पोंगते महाखोजी खोजे आसाम यूनिवर्सिटी सिलचरगी मणिपुरी मसंदा प्रोफेसर हुई अमदी सही कुंतलु ओजागी सिंथमदा एक्सपीरियंस लेलबा मिशकमनी प्रोफेसर हवम नानी कुमार सिंहाना मणिपुरी नाक की सकम बुयोखत नबा होनबदा तौबिलिबा ममल नाइद्र खुदोल बु सखंगदुना बराक कल्चरल फेस्टिवल लिसिंगनी सुबने कुलमनी की थौरमदा बराक म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कसार आसाम अमसुंग मणिपुरी कल्चरल फोरम आसामना ngariamba priyadasa singha ningsing segi mana asi iduna ikai kundabu chari ngariamba priyadasa singha krishna kunja nishing magchama tarani palda metric pass tawi barak tampakta manipuri prosnium theater hokdopada achoba thaudanya namiyoini matam hamagi spurs poina listing magchama kunipan degi listing magchama nikunipan thawa election tawduna baskaji circle da karami महाकी मयुंदा मणिपुर की निथौ सुरसान की तुंगथम ओइनबी महाकी युंदा निथौ न सिजनराबा हिदाखु ngasisu बाराक म्यूजियम द लेगी मनासी मजाइदुमो ngariambang मधुचंद्र सिंह प्रेसिडेंट मणिपुरी कल्चरल फोरम आसामना कच्चबन चंद्रमणि सिंह इंकुजा लिसिंग अमगा चमापन हुपुनिपान जनवरी की तांग अमदा कसिंग खुनौ मणिपुर द पोई श्री खोसम चंद्रमणि सिंह सही नौनिगे मतमदगी नक्सल ब्रिटन खुंगी लंदा खोंतावा होरखी महान तंजरखिबा ओजा सिंगी श्री इरामणि सिंह लेखम कसिंग खनो एन मणि सिंह कसिंग वाई अमदी पद्मश्री एस थानी युनाम लेकर इनका असिन सिंह पन्नया असिन सुनदला जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस अकादमी लेगी संरदनला डिप्लोमा अमदी पोस्ट डिप्लोमा लोइसिंगी लोइना गुरु गुलामी गोल्ड मेडल अमदी राज्यपाल गोल्ड मेडल अनी असी मथंसिदा डिप्लोमा अमदी पोस्ट डिप्लोमा दा हंगनमकी महादा मणिपुर अमदी भारत की बखम कयादा सिंबा अचौ अचौबा फेस्टिवल कयादा सरुयागी लोइना मालिम की तोंगान तोंगान बखम कयादा मणिपुर नर्स संगठन पुंगु मसक्ता बनमकी महादा मालिम की तोंगान तोंगान बखम हाईली पेरिस USSR, Portugal, Hungary, Denmark, अमदी इटाली असिन सिंगलेबा सिंग चतुरे ओजा असिन फंकिबा बरोइबे वाटबा बंदतारबदी रमिनी रंजन नापिगरी रमिनी रंजना गोल्ड मेडल मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फाल लिसिंगनी सुबनमरी असिनी
All India Radio Impalda Nasapitan Pungi a great artist Amaina Thapuduna Legi. Sri Musan Sandrani Singhana Nasapitan Pungi Landa Tobiva Maman Naja Kudolkayabu second Leduna Barak Cultural Festival Ishimani Shubna Kunmari Thoranda Barak Museum and Library Kasar Assam Amasung Manipuri Cultural Forum Assamna Bharatiya Bhushan Upadi Asibiduna Ikai Kumnama Puchen Kristen Kunza Lising Amar Jamapan Hukumapan September Kitang Amada Irong Majraw Mamang Lekai Manipura Poi Apo Pagiming na Saurakam Ibongsa Singha Aduga Apo Pagiming na Saurakam Pongi Mensa Dedikoy Sri Sabakam Hemendra Singha Manipuri Sumangi Lagi Sagnay Laba Artist Amani Mahak Nangalingay Madamdagi Sumangi Lagi Lamda Pundaraki Mahak Sumangi Lagi Tongan Tongan Guru Kayadagi Sumangi Lagi Mahitan Laki Wazasindagi Bunadamana Manipuri Sumangi Lagi Taylanda Tang Laba Pagi Dilaroy Amaoy Belaki Mahagna Sumangi Lagi Tongan Tongan Competition Kayada Best Comedian Himana Kungi Matata Pankre Hauzik Pawada Mahagna Lila Kungi Matata Direction Tawre Sri Sawakam Hemendra Singha Manipur Stage Sumangi Laka Sina Singha Tongan Tongan Ba Sumangi Lagi Sansan Kayada Su President Secretary Nasiba Wilekti Mahagna Pantava Award Pradan Pallavada Manipur State Kala Academy Award Lisinani Sunatara Hundoi Amasung Saginatak Academy Award Lisinani Sunatara Tari Panbayay Sri Sabrakam Hemendra Singhana Manipuri Sumangi Lagi Lamda Tobiri Bamal Nai Kudolbu Sakhangaduna Barak Cultural Festival Lisinani Sunakunari Foramda Barak Museum and Library Kashar Assam Amasung Manipuri Cultural Forum Assamna Natya Bhushan Upadi Asibiduna Ikai Kumnatari Dising ang mga jamapan na kayo tuwigi Oktober kitang amana wazari Benjamin maning lekay ko. Apo pagiming na krambang nalabaw singha. Amuso apo pagiming na mukhambram ongira hati ko. Kunggang dalay ba LP school dahil matang mahitang doon na BA pa matang wazari sinukam kung na gano'n na ang dala ME school ki founder as FSILP Bansim Nandapur Amuso kathang talagi LP S8 ko na tawag tagi pothan. Angan ba matam lagi hauna Sri Krambam kami sa tagi tawag torong kaya yaw na lai mahagna lai kaya dito na konkret samaj yay patorong kaya pamjaro na tongan maluk kaya nasukusan na lai kurang ba pamjaro panjara na pan Manipuri Literary Forum ki VP Manipuri Sahitya Parisad Assam ki General Secretary amadi VP ki Thamsu Kubiran mahagna samaj ng sokat na magidamag Tawliba Kunol Usakanguna Manipuri Sahitya Parisad Assam na Sahitya Seva 2023 upahati Idunay Kai Kundawa Tukre Sri Ukrambang Kami Singhana Manipuri Samazi Lang na Tawliba Kunol Kaya Usakanguna Barak Museum and Library Kasar Assam Amasung Manipuri Cultural Forum Assam na Samazi Seva upahati Idunay Kai Kundawa Tukre all over world beyond the YouTube channel da Bortarapur London City YouTube channel da beyond the mobile phone da ye mudi khudong sawa TV da asigi SKTV Manipur asigi SKTV Manipur di ebodi ozabu ampoi itana thamwa sanaliba Manipur di dengi jaga asigi kasalam Barak Cultural Festival 2024 na pangthokliba thoram asida yamna maruoiba thawai bubidana ozagi SKTV khutangda miyamgi mobile da yengba jabui khudong saba bibi bidamata SKTV Manipur bu thadasari
loina iram kasara sigi total hedona singkha ningai oiraba mikung pudimakta paugi karigo khudung sadaba kana gogodi awatpa pudimakku mention biriba ngasigi total hedona nuksijaraba ai yamba maira kuman miyamgi kasar diary loina ngasigi media ki bhuthanda bara festival ki thoro masubu yekan biriba kasar lai ai nuksijaraba ina rajiv mokoibu akoina tawibal poina akoina program asi marathana akoida akoina khudol mo tabagi khudong sa bu mi apde lojagi ahabada akoi nuksijaraba sanaleba manipur gi lengirani ba nasigi wall asida jehaliba youtube ki butanga mayamda live tv ba nasigi SKTV manipur agi nuksijaraba yamba asigi barat festival asigi media partner with seminary ba Mr. Priyajit loina ai nuksijaraba yamba Mr. T Samkanhai yamba busu khudol mo tabibagi akoina khudong saudu me abdi longjage ahabada akoi asigi SKTV manipur asigi media partner with ai nuksijaraba yamba Priyajit yabu asigi barat papa asida pathungiba barat cultural festival sejariba asigi stage ki bhupakta lethok perniuga dawata bolutani singjari asigi yambada asigi khudol tabile bagi dawata nuksijaraba waza professor Rasmani Haurongbo founder barat museum and library wazabu khudol asi tabile bagi dawata stage ki bhupakta bolutna wazabu pokok seni Orangnya bagi yamba di Samkanhai ekonomi Manipur secara berdasar jabatan sama mobil yamba ni orangnya yamba ni sudah khudol tapi bagi dapat Presiden Manipuri Cultural from Assam Presiden NG Madhu Chandra wazabu kasigi stage ke bapak ka lekho kirale harega egi nuksijaraba waza ni sudah khudol tapi bagi dapat Profesori waza NG Madhu Chandra Lenggan yang biru kita dapat kosong segi 11 Brothers Club Bon Tarapur Maya Lekai kosong segi ini nuksijaraba baik National Biswajit khudol si kami dapat kita dapat stage ke bawah kita kosong segi ini nuksijaraba baik Biswajit dapat dia apa el bawah apa ini khudol si kami dapat kita dapat nuksijaraba Orangnya itu para tokoh sini hidup-hidupnya miyam terjuntung berigi ayuka seperti news dia jengkiri ba oji miyam terjun jengkiri ba kasar dari miyam di YouTube channel dan Facebook ta ubiri ba jumlah ba nuksijaraba yamba kasar dari asigi jam sama tu ubiri ba yamba bayar kuman bu asigi para cultural festival 2024 na pathong iba thoro masida ya baga namjoba kai khudol tambagi khudol sa ya baga pide jage ya babu stage ki huma ka ko thokari ya honda apoi lengka masi bibin hoye bakka para museum and library asigi founder hoigiri ba ai waja Haurongbo Rasmani na
Leja si bibi nabi waktu itu untuk seri. Ada lagi nusi Jawa, tahu kasar lain. Hausi miyak nusi yang biri ba lagi nusi Jawa, inau rajipu kasih stage pembuat kerja lektor pinawa kita buka, dorungan ini jadi betul kasih bibi nama kita buka kasih barang cultural festival kasih siaran kita tahu mobil ba lagi nusi Jawa bayi, kau yang berita betul kasih bibi nama kita buka, hausi jadi bayi bu. Maka tahu terus sih kasih, efek lagi, efek di program masih kata kau jadi, bayar tadi.